ajde. Ajde polako, izađi polako. Polako izlazi, ajde. Neće niko pucati. Izlazi polako, neće niko pucati, digni ruke, ajde. Ko je unutra, je li Zeko tu? Nećemo, Zeko! Zena! Ajde vamo, prijatelju! Naši su, Juka, naši su! Ajmo, samo, ajmo! Ajde vamo, Ante! Dobro je, odlično, Ante, odlično! Ajde, Ante, dobro je! Dobro je! Za dom sprem, samo za dom sprem. Meta, izbaci. Ko javlja na radio močita? Dobro. Pa gdje si pred, ja samo čekam da prikove Franko navale i odvali biži. Biži. Pazite na minirana vrata. Sve da žice paze obavezno. Mladice, nemojte baš kako isto šale otvarati. Jeste otvarali odmare? Jesmo mi to da smo manje više u svijetu. Morali su negdje skloniti. Ko oni? Da. Koga ti pitaš jesu? Da se nisu noćas izvukli neće. Ja ne znam što. Ja sam mislio, mi mislimo da se predali. Mi je komodare tamo letili čovječe samo do Perova. Nemoj da se. A jebem ti sunce, te krvi nam sluša, samo udavno, ne, samo udavno. Da. Ovo obavezno mora sad tim. Povijesni trenutak. Evi! Da je malo kopala, pa da je malo pušta. Treba s baterijama dole. Ima atomsko sklonište. Sad ih sjedaju pa svibnije više, tako da znate. To novi nisam razumio. Hodnici su pretraženi, još se pretražuju i upašće se dole, upašće se po stanovima, sve pretraži. Treba municiju početi. Dobit ćeš municiju upravo njihovu ako ti treba. Reci momci da sam mi pretražio hodnike, da mora biti sve. Dođi! Tigar sluša Kondra.